أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبتي أخون أول من كم هفتاج هوم دوغري مغرنا ما دفوغا ميمسكيتوغا سلسلة كوريا مجندني حديث كلا سكي إغوتم مهر أول من ميدوس كلا ميدوكن جن ديوموغي كوريغا فشان كوريا مجندني مي ميدانوغا نوتا حديث الموغي ميدانوغا ليفاوا إمي صحق فكما الجامع الصحيح نوتا صحيح بخاري جه شرح إغوتون أقول من باني إمي فهم واهكا دكي دريغا كتاب الإيمان به إغوتون واهكا دكاف إيمان كما به chapter فرتم إمام بخاري جنوا فاوني وحي فشيجين أغوتوغه واهكا إمي فرتم إكا فانوغه فتوغا إف فهوغا جنواني إيمان كموغه باب إهنيا إيمان كمكي دينوغه أساس دينوغه فشون إكموك إمام بخاري رحمه الله وحيبا والا من فشون إسكوربا فواني إيمان وبيني نوتا إيمان فون أتي وحي كموغواتي به فرتما رسالتوغه فشوموغه ماتشي كاليفانو عليالو والا وافا إيواني إيه حديث توغو أقول من كوري ريتاوغا إيه بابوغا جنوا فوا جنا حديث سيجي ماتشواني عليالو والا أقول من كوري ماتيغا مي كتابوغا نوت مي فوتوغا إمام بخاري رحمه الله ذكر كروا فامي وا حديث كما أقول من واني كم سورك واه كدكالا إمام بخاري رحمه الله ودار وني حدثنا عبيد الله بن موسى إكلي فانا عبيد الله بن موسى ودار ودفيه قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان. حنظلة بن أبي سفيان عبيد الله ودار وينو خبر كربي عن إكرمة بن خالد. إكرمة بن خالد غفرات حنظلة مروا كربني عن ابن عمر رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر غفرات أقول واني ميغ كوريغ دريغ خاص غوتيغا عبد الله بن عمر غ حياة پڑا بيغوتم واه كدكاف إكليغ فانوغ سيرة أدكليغ فانوغ علم مريكما ألوريكما زاهد كما بهيغوتم إكليغ فانو من حديث روا كربني أقول دنوا فوان من حديث إكليغ فانو ذكر كربي حادثة إمام مسلم جنوا فاوي هم من حديثك متفق عليه إمام بخاري مسلم روا كربا فاوا روايتك إكمك إمام مسلم کے روايتوغا إتورن جنوا فاوي ميهك سوال كوريه عبد الله بن عمر كليغ فانو كيف جنتو هنغورا من نكم ودا نغنوني نوت جهاد نكم ودا نغنوني إهدوغا إكليغ فانو إيه جواب دون غتون ودالويه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كورفيه بني الإسلام على خمس فاسكم جمتشة إسلام دين نوتا إسلام كم بنا وجنبن نوتا فسركون جمتشة نوتا فس أساس جمتشة إسلام دين بنا وجنبن يفو إكده إكفانو ذكر كربني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. متنوغا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إكليغ فانو بيان كرفني إسلام دينوغ فسركنكي مي ehmi ma kommehem miye ko ngora mano kuriyes kommehem miye ko jihada nunikun kamoga avies islam dinu ge mi fasrukun ada kurmashe timam men amuru wegen wani ada jihada ki matveri man alkom ko kuriyes danwa fawan islam dinu ge kuri boshi ei jihada ki eki halatu ga ege hukum badalu wegen dakame ege terega jihadu bayfaharu sunnataka bayfaharu كفايتك فرضك بيفر عيني فرضك بس وجن دي حالة أقوله قطن هنما اسميك جهادا نونيكون كمغابيس إسلام دينو جمي فسركون أي أسلوغا إسلام كم بنا وجن فس أساسك أو نقولي رجع هم يقول واه كدكا فوانه شهادة تجاه كلمة به قطن لا إله إلا الله جه معنى مفهوم مراد به قطن ميتانو غالغوندو دنوا فوانه بني الإسلام ميتانوغا مبني للمجهول جه سيغان أسفوا إرغا بني الإسلام جه مراد كي إسلام كان بنا كرب فراتن إتانغوانه فراتك أي الله سبحانه وتعالى الله تعالى إله قديم بنا كرب وافواني مفسكم جه مچشه हमें गोता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे अमर फुला एकं एगोता बयान कुरवा फमिवनी हमीमा मी बिना कुरम गे देवन फरात के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर कुरवा फरात गोतुगा एहन्या इस्लाम दीन मी फसरुकुनु गे मच्चा बिना वेगे वाकं कंडळु वाफा फरात के अल्लाह सुब्हानहु व तआला मितनु गोल्गोंडो कुरी रेगस हम दन्नवाला फवाने इस्लाम कम बिना वेगम बनी मी फस्कमुगे मच्चशे ओतुमुगे माने की आम इस्लामा खास इस्लाम मी फस्टुकुनुगे मच्चा बिना वेगम वाह के नोने हम इस्लाम के भाई आम इस्लाम इस्लाम के भाई खास इस्लाम अकोन दन्नवाला फवाने वहाँ के बस हम आंदांग आकोल्लु मट्टका मी दन्नवाला नी इस्लाम के आम मुराद की अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुम्मे ज़माने गा कुम्मे इरेगा वस कियमन तरीकं अदा कुरा एम्मे हम इसको मिसाल का नूह अलैहि सलाम एकले गफानु बावाले बेबे एकले गफानु बावाले बे रिसालत नो एकले फानु ए रिसालत का गम वडागे ने रिसालत कियमन तरीकं अदा कुरी मीह की ए मुस्लिमें एरुगा हमें गोतम मिसाल के इब्राहिम अलैहिस्सलाम एगोतम ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहु व तआला फनु वी एम्मेहा नबी बेकलना रसूल बेकलु एंकुम में बेकलका कियमम वे ईमान वा मीह की ए आम मुस्लिमे नोता इस्लाम के माना के तेरे हिमेने एमे वहुरिया जमाने के अल्लाह सुब्हानहु व तआला कियमन तरीकं अदा कुरा फराते की ए मुस्लिम एनस मितनुगा बुनियल इस्लाम इस्लाम कम बिना वेगम वनी फस्कमेगे मच्चशे ए हदीस कुरबवा फस्कमकी मी हुरिहा मुस्लिमों के मच्चा ओय फस्कमे नु मी फस्कंत है कि इस्लामुल खास मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कि अमवे एकरे गफानोगे मी रिसालता ईमान वा मी हुन्नन ओय फस उरुको ehnya Allah subhanahu wa ta'ala mi fasurukun rukun take gotuga hen huriha ummetege macha bawala waf not sharoku rawaf nu aw dannama fwan imam bukhari rahimahullah iman kamuge fotuga islam kam bina megemwa hadith zikur kurawaf miwani asluga iman kiye islam kamuga wati adi हकीकतुगा इस्लाम कमुगे एम्मे मुहिम्मु रुकुना की ईमान कमुगा बाती हम अर्गुन में कुरी रेगा वाका दक्का फान शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह मेनु हग्गु गोतुगा अड़ुकुम बेबे हें इलाहा कुनुवा कमंग एना हेकियुमा व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए हक्कु रसूला कम अल्लाह सुब्हानहु व तआला के रसूला कम हेकियुमे ಅವನು ತಂಕೊಳ್ಳೆ
تفسير كو واه كدكلا فان لا إله إلا الله مي كلمة به قطن أدي فهو بقى ميوتي وأن محمد رسول الله محمد غفان أي نوت محمد صلى الله عليه وسلم أي الله رسوله كما حكيومه حقيقة مي درستوغ باير ودا غننا نوت بلوا بيفون انگي ودا غننا أقوم ورد تفسير كو واني مي كلمة شرح يوها كذا مانكي وأن محمد رسول الله أي رسول الله صلى الله عليه وسلم كي كم بيكلكما إكليك فانكي كي كروا بيكلكما إكليك فانك دوركي كباكما إكليك فانك سنتك مقامكي كباكما أدي إكليك فانك سنتك حجية به قتون القول من واني وهكذا كافة إكليك فانكي بس شارو كروا فراتن الله سبحانه وتعالى حضرتون إكليك فانا أمر كرواك أمي ما كيرت قرآنك كم شارو كروه فدا محمد صلى الله عليه وسلم سنة غا وسه كم شارو وجن دان حقيقة غا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غا مقصد كين وتمراد كين وتمفهوم كي بس أي معنى كي الله سبحانه وتعالى حضرتهم وداع النبي رسول بكره غتوغا محمد صلى الله عليه وسلم أقول من إيمان وقبولكم إكره فانوغا أمر فلا كيمان تريكان أدا كرمه ميكمغا مچا دليل كورا دليل كيرت قرآن غا ورق غينا أقول من باني هم ورد تفسير كوري غا دني فدان مي واها كت دكا دافا هم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أقول من دليل تا ورق غينا فين نغبوري أدي بدي غتون أقول من وسنا ديس إنجي الله سبحانه وتعالى أبيكلك وحيبا ولا بواجن فنووا اختيار كربوا وداغنوا أبيكلك عملي غتون إنسانون دكوا دينون أيكان أبامه هنا عمل كران دسوان مغكي إهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء وانجين رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربوا فكل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى تمن كليك فانو أمتك هوريها أمين سورغي ونانت مي وران أفاوري خبر حقيقتك تمن كليك فانو أمتك كم ميك سورغي ونان එකමං ඉන්කාර කොෆි මීහකු මෙනුවී මනකි සුවර්ගය වන්නමං ඉන්කාර කොෆි මීහකු මෙනුවී කාකුතෝ සුවර්ගය වන්නං ඉන්කාර කුරන් එවස් මීහකි එමියෙක්ගේ හැම බුද්ධීගා හුරේ සුවර්ගය වන්නමං ඉන්කාර කුරාන මීහෙන්නු එහෙම මා මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ උම්මතන් නිස්බවා කොම්ම මීහකි සුවර්ගය වද්දවානේ මීහෙ එහෙන් නමවස් එකමං ඉන්කාර කොන් ඒ සුවර්ගය නොවන්නං උලේ මීහකු මෙනුවී හදීස් කුරවන්නේ صحابي بكلم حيران كما سؤال قرباني ومن يأبى يا رسول الله كاكو هي إنكار قرآن سورة ونما كاكو يتم من قترين سورة نوانا غليني حديث قرباني من أطاني دخل الجنة تمن كليك فانا كيمن تري كان أداكو في ميها من كليك فانا سنة التباب الجميع سورة ودج ومن عصاني فقد أبى تمن كليك فانا أردكم في ميها من تمن كليك فانا سنة ಮೂನು ಅಂಬೋಲಾದಾಫಿ ಮೀಹಾ ಎಮೀಹಾ ಎಯ್ಯೆ ಸುವರ್ಗೆ ವಣುಮ ಇಂಕಾರ ಕುರಿ ಮೀಹಕಿ ಎಮ ಅವರ ಸಾಫು ಮೆಸೇಜ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಿ ದೆವ್ವನಿಗೆ ಕುರ್ಆನ್ ಗಾ ಆಗುಮೆನ್ನ ಮಿಕಮ ಗಮಚ್ಚ ದಲೀಲ್ ಕುರಾ ಎತ ಬಾವರು ದಲೀಲ್ ತಕೆ ವೆ ಎಗತರೆಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹಿ ಕುರ್ಬನಿ ಲಖದ್ ಕಾನ ಲಕುಂ ಫಿ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹಿ ಉಸ್ವತುನ್ ಹಸನಹ جبامي هنا الله رسول صلى الله عليه وسلم كيباغا ريوتي وجنبا نمونا إفي هم يقولون الله سبحانه وتعالى وحيك ربني رسول الله صلى الله عليه وسلم يا به قلتم فلا وربك لا يؤمنون قال يقفون غير رب غندفا تمن إله هو وحيك رب الله سبحانه وتعالى إله ذات فلو غندفا هو وحيك رب فلا وربك لا يؤمنون أبامهم إيمان النوي الله سبحانه وتعالى إله كذات فلو غندوا إله سبحانه وتعالى بس وهي كروا مقام مي هنيا أقول من فنه كيرت قرآنوغا الله سبحانه وتعالى إكيك مخلوقات غندوا هو وهي كروا الله سبحانه وتعالى يعني لبيودي جنوا حق إكم أقول من نعوين حق النوم الله نوم فرات غندي هو كرون إنما الله سبحانه وتعالى إله بين مخلوقاتك بين وقتا بين زمان بين تكتي غندوا هو وحي كرب والفجر والليالي العشر والضحى
والتين والزيتون بامر آيات توغا انس مي آياتك الله سبحانه وتعالى إله ذات فلو غندفا هو وحي كرفني فلا وربك لا يؤمنون كان يغفان غير رب غندفا هو وحي كرفمي إبامي هم إيمان بكم غانوي ورنركات رنجيوم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إبامي تريغا هنغادا كنكمغا غويكندلوا فراتكي كديغ فانوكمغا هدف مداندن إبامي هم إيمان النوي حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما adi efahu ebamihun hamekan ekanege fanu kandelo vi gotan amal kurun eyyennu ebamihun salameva gotaki bisnawa inga to mi algon men hama bisnalam waram muhimmu message furutama kamaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakkawa devwa gotak kandaluwa gotan algon men amal kurun emmerangal e gotan amal kurumakun ekani adinu fude e gotan amal kuruma ekuga ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا إباميونغ هيتوغا إفس ورقة نقولدون تريكمن نورهون تريكمن هورجة نوي رسول الله صلى الله عليه وسلم دكوا دفع نوتا كندالو فيغوتك سنة قندني مهنة همكن تمنى عمل كورنية إكمكو إيامدوغا نورهون تريكمن هورة دكول نجيه كموغ إفس يوتيغا دينغينغ إكما فانما أدي إنكي ميكي يمن تريكموغ تريا ودي سلام واميهنو يفو وحي كرفني ويسلموا تسليما بولما كيمانغتمكم كيمانغن بايكمغا ابامهم وانجه امام صلى الله عليه وسلم كاندلو ويغتن عمل كورن جهني ادي هم اهمه ekaleeg faanu ekandelu vi gotaka meduga evs waregge notanavas kame nuruhun terikamen hituga ogennen nuwe adi kiyaman terikama ko bolamba kiyaman teriyumukun emiha kiyaman terikan ada kuranje efo rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawe kaman abdullah bin umar radhiyallahu anhuma mi hadis kurawani wa iqamis salah namadu qaim kurme awnu mi hadis ge wahakaga dannawala afwane den imam bukhari gennawa fami wani wa ita iz zakah adi zakat dinume wal hajj adi hajjume wa sawmi ramadan mahga rodifme mi imam bukhari ge riwayan ingote hennamas imam muslim riwa kurwa fa riwayatuga hajjuge kuriga onnani ramadan mohge rodifmuge wahake adi eyye mashhur gotaki ramadan mohge roda ei hatarona rukun kamuga tartib kurewun adi faswana rukunaki hajju kamuga tartib kurewe gendiu lobe takhunne mi asu islam dinaki mi fasrukunuge maccan islam din binawege miwani namadu qaim kurun algon men rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata balajis adi kirit qur'anan algon me nazar hingalis allah subhanahu wa ta'ala evves tanegga angawa fanwe not rasulullah sallallahu alaihi wasallam evves tanegga bayan kurwa fe noe namadu qaim kurma engewi menwe namadaki kurma kandelifawa alukamakavure boda qaim kuranjihe alukame namaz qaim kurma allah subhanahu wa ta'ala angawa fe mi hadis ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi hadis kurawani wa ada'i salat ennu namaz ada kurmuga wahake ennu wa iqamis salah namaz qaim kurme namaz qaim kurma ei tanfaatu dekame komme gotaka namaz kuriyas emihaya namaz kuri mihe kannota namaz kuri kama bunevida enamas e namaz kuranje gotaki qaim kura mihe fadan qaim kuranjen manaki e namazuge wajib taka rukun taka ege sifataka rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwa de gota furiyam ko e khushuwat tarikama khuduwat tarikama ko namaz ada kura mihe kamuga emi hawanjen allah subhanahu wa ta'ala kirat qur'anu ga mu'min suratu ga wahi qur'ani qad aflaha al mu'minuna kamyab libijje kan kashaware alladhina hum fi salatihim khashi'un abamihunaki abamihunge namadu tawga khushu'at teriwe madumoliwe hin hazir quramihun embima namadu angol men quram mijehni waki sifayka waki gotaka waki khassa kamaka akuga
اما شروي اصولكم بلا ارغا نماذ هم كل مكي نوت نماذ حركات هم جنس گتو مكي اي امي كي بان نماذ كمودان كمنن اهم بگي اقول منا فن حديث اي مشهور حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم کے مسخي کولا ادوا کو وم ميهكو اميها ديركوتو کے نماذ كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن سلام قوالي اندو كاينك سلام الجواب دو من رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا حديث كور في ارجع فصلي فانك لم تصلي تبا امبريغوس نماذ كراشه تبا نماذ نكرمون اينا غوس انكاوس هما اكهادا غوتكن نماذ كفا سلام قوالي بومون سلام رد دو مفوغا حديث كورفني ارجع فصلي فانك لم تصلي امبريغوس نماذ كراشه تبا نماذ نكرمون اگوت تکرارو کو تیم فهارو اینا گوس نماز کو گین او مفوغا رسول الله صلی الله علیه وسلم حترو نفهارا اینا یا نوتا تیمور فهارن اینا نماز کرمن امر کربوما اکوگا دین اینا دنوانی مینون گوتک نماز کراکا تیمنا یک نینگے ایدو کو رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کروا فاوا نماز قران گوتوگے تفصیلا اگول من بلالا ارگا ekale fanu bayan kurawwa fa wani namaduge komme rukunegga komme maqamegga emihako itminan libigane khushu eterikan hasul wande madukuran jehenakam em hadis kurawwa tiba qibla kurmatla hore takbiru qiyaf kama wana tiba qiyamuga hunnashe hatta tatma inna qa'ima tiba qiyaman hore hingama juhun libende itminan hama himen kan ene ihsas wande hame gota rukuga tiba onnashe hatta tatma'inna raki'a tiba rukuga we hama himen kan libende ehmi ma awasabah namaz kurmaki emiha qura namaz ke kiunas ei namaz gotuga qabul wevena amalekamuga wegenne nude ehmi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurabwa fawe emme nuba wakkamaki namadun wakkan kurun kamuga henduga sahabi bekalun sual denno mun hadis kurvani ay namaduge qiyama ruku'a sujud furiha man kurawi manaki awaswas kama akuga kura namade em namadaki ay hama algol men kollumakum fude alukamennu ballawa ingeto agol men ge sahiba muhammad sallallahu alaihi wasallam namada meduga deke wada gannawa goy algon menna wara kurkur ibaratakum bayan kurawani hadis kurawani وجعلت قرة عيني في الصلاة timan kale faanuge lofuluge finikam wani namaduge em rasulullah sallallahu alaihi wasallam kale faanuge lofula finikam hoddawa hippulu hamajessawa ufali bigatu mattaka kurawwa emme muhimmu kamaki namadu ekamako kobato algon menge miyaduge halataki algon men hingam jessan ufa kuran algon men nikunnani miskitum beera algon men ufa libeni kuliwar kule dandotaka stadium taka stage tak carrying kamuga hadafi nuwata phone laptop tablet tv ge screen tak kamuga algon men hadafi en echge carry ganut en tanegga algon men hayatun kitam gina woguten heda wies ay algon men na gina iru kamuge ihsas kurawi fuhi kamen algon men naka verien no ekamaku algon men getere mihako ekani qur'an amadu ekkiba govva imama ekuga algon men iru kolegga madukollen jehonas e imama ka meduga algon men kudi kiyun neti nude miyad algon men nam mefennani aslu khushu eter namata ke buneve kanne eha waran algon men namata awaswe fa huri irugaves algon men getereng imame ge kiyevun tankole laslas ko kiyevun huri kama vies nuwata emiha kiyevun digui kamuga vies e algon men getereng ma'mumun ekama faadu kiyen je kame kamugo efawani israili riwayat ga asfawe komme ke israili riwayat ki algon men dina eggotan oy wahake kama wanya algon men ekame
kommehen dogu nukuriyas no tedu nukuriyas ekama ko ongomenna ibore libe kama vana ma dhikru kure vidane wahake nuh alayhi salam te befon ngoda ganna nuh alayhi salam duniya ga gaggana ka ha hen ha aharu en has aharu wanden hunnevi dina ekani gowale vumota Allah subhanahu wa ta'ala ekawanta kama gowale vumga ekale ga fanu nuwasate ga fansas aharu dos wanden hunnevi em edu soruga mistonga umurak yi wara diguch enas algunmenge miyaduga umuraki wara kuruch emmegen asfawani mi wahaka ganu temi hadisaga nuh alayhi salam deke wadagene miyaku enage anhenaku muskuli anhenaku enage la darifulu niyawege ekama ronikon nota hitama gauleniko enage duisat aharuge kuda darifulu niyawege ehinduga nuh alayhi salam e anhem mihaya vidalu kamavani kamblege ya nikam visna balashe kamblege halu konfade kun hewani e ummategge maganu umuraki fastulas aharukum gawa ummategga kamanage darifulu winama e ummategge ammu umuraki fastulas aharukum ga winama rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabba faweti man kale fanugo umuruge ummatuge mihege umuraki fastulaha haddiha demeduge umurake fahare gamiyeko evure madu vedane nota fahare ge evure miyeku tankolle gina vedane magul me fennan ammuko fastulaha haddiha deterega mi ummatuge mihunge umuru mi hunnani rasulullah sallallahu alaihi wasallam duniyega hunnevi fastulas ting ahara hataru duwas wande kamekas mi hadisan algon menna mi visnigen diyi algon menga umuruge kurukama eku adi kurig ummettoge misonge umuruge diukama ekuga algon men kura kuda amalakun Allah subhanahu wa ta'ala devwa dharma nuhano bodu kamuga wative e anghem mi haya nuh alayhi salam egota vidalu wima vidalwani timan kamanaya e ummata dimawi nama nota ummatu keterem winama timan kamana emme sajidegge otihi maneki fastul sahar wonden timan otihi emme sajidegge ehawaruge minbareke timan menge ihsasga fastul saharaki me dagum menge terem miheku fastul sikuntu hingandem wes sajide gotumaki ei buraka mekkamu gawan agul wane mifada bay dorstoga dannawala fa मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्गुमेंगे नमूना एकले गफाना की नमाज कुरवमुगा अवस बेकले नु अदिकित्तो एकले गफानुगे अरिहुन तजुरिबा कुरववा आद कुरववा फावा सहाबी बेकलुन्नवस एकले गफानुगे नमाज फुलु इहसास कुरे फावनी हम आद या खिलाफु दिगु को कुरवे नमाज ते गोतुगा फरुल नमाज तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज फुलुगे वाह का बयान कुरववमु Hudhayfa gefanu fada bay bekalun nota sahabi bekalun geterem bay bekalun bayan kurwa fawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamuga hunna wale diukamu timam bekalun hi kurwe ekade gefanu hunnevi rukuwa wada gannawan handuma fulnetife rukuwa wada gen ekade gefanu rukun teduwe wada nugannawa gineru wegen timam bekalun hi kurwa me ekade gefanu hunnevi rukun teduwe wada gatuman handuma fulnetife Hudhayfa gefanu ehen riwayat ganne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kutimam men reganduge re alukamegga hutti wada gennime ekade gefanu namaduge suratul fatiha fo kiyawa vidalum fettevi baqara suratunne timan hitan eriye suratun kombes minbare kiyawafa ekade gefanu rukuwa wada gannawane ehen nams baqara suren ekiga nimenden kiyawa vidalu ima timan ummid korvi me den baqara surata fo ekade gefanu rukuwa wada gannawane den ekale fanu fettevi nisa suratun mi riwayatu ga asfa qur'an golgon menna fennani kamako ale imran sura nisa suratu vura kuri goitta nisa sura fettevi metiman kale fanu hippulan ara wada gannevi den ekale fanu rukuwa wada gannawa nisa sura nimma wafe anekka wes ekale fanu ale imran sura kiyawa vidalon fattawafi egotak gos ekale fanu ale imran sura kiyawa niuma foge rukuwa wada gannevi dobeta khunne ega mane ki fasfain hafain hame kani qiyamuga in namadegga emme qiyamege kalefanu kiyawa vidalefa rukuwa wada gennevi
den hudayfa gafanu vidalwani ekale gafanu rukuga onneviye qiyamuga hunnevi ha minbar rukuga onneviye qiyamuga hunnevi ha minbar lube jakhunne midakkani ki udun malaike bekalun faaba wahake nu midakkani ki udun rana rihi faaba wahake nu handu falagen dikamuga wahake nu midakkani insanunge amaluge wahaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam insane kamuga wadag hunnawa ekale fon amali gotun dekkevi amal fulu sahabi bekalun riyad wal ekale fon aruga namaz kurawwa irwas e bekalun haram wegen e bayan kurawani ekale fon ge namaz fula meduga ajaboge ruku go onnevi qiyam go onnevi wara ruku tedu wadag i'tidalu go hunnevi ruku go onnevi wara effo ekale fano sajide wadagen sajida go onnevi i'tidalu ga hunnevi ha iru rasulullah sallallahu alaihi wasallam namaz ful kuravu mon gendama fawani ehen egota ehembima agon men astuga miyadu mikura namada eduoge namada ala balarumi namade nune bonave ha agon men mewani awasfa evorum was agon men na kurun agon denne fadan namadan hazirun namadu kurun namadu ada kurum yonnani bura undagolaka vefa ekam rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya behe gotun asfa wani rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilal gafana vidalwa kama ya bilal arihna bis salah ya bilal arihna bis salati ya bilal arihna gamane ki hashigada rahatu libadi aram kulla ufa kullu ma hingashe namadata namadaki ebe kalunge lofuluge finikan hippuluge hamajuhuma aram ehen nuwan sobenne hitaki allah subhanahu wa ta'ala ge milke alayaki allah ge milke lo allah subhanahu wa ta'ala ge matin handumakon elolon ohorunu karunekon elola rakkatere kama salamekan libigenden rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurwani tin lolegga alifan hifun allah subhanahu wa ta'ala haram kurvevi egeteren ellolaki allah subhanahu wa ta'ala ge dhikurukon elolakun karuna osa lole namada vure mikaman ekashigin wa devana maqamen nuwe sabaki namada ki ei haqiqatuga allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga ala munaja denno mattaka eilaha emme kuttamwa maqam rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwa fawani aqrab ma yakuna al abdu min rabbih ala enage wir rabba emme kuttam wegemwa maqamaki ena sajida ga onna wagute kakuto algon menge tereng allah subhanahu wa ta'ala kuttam wama emme kari ga wan neden adi gina iru eilaha kuttam wegen onna neden mi maqam algon menna dunyawi hayatuga hodem fahikurawi fa ongiru algon menge tereng kitam mi hunto mikaman ijabadi mikama kurimatlani lobati akhunne handama kurawwa allah subhanahu wa ta'ala ga nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwa fani inna sil'ata allahi ghaliya allah ta'ala ge agaki ei agubodochike allah ta'ala ge agaki ei agubodochike inna sil'ata allahi aljannah allah ge aki suwaruge e suwaruge hasilen nukurawene fasiha kama ekuga kanne kama ekuga murali kama nen hivvare nemmi heka mi janna mi suwaruge allahuge agu hodu mattaka algon men hivvaro kuranje duniyawi shahuwettaka eduntaka adi algon men kibaga huri fuhi wuntan algon men qurban kollan eba jehe namadaki haqiqatuga namada behegotun algon men khas ecce dannawa kama banya denneven oti namadaki alaku kura emme riveti wegemwa emme lobeti wegemwa amal namaduge khas kamuge emme safu misalaki namadaki ei ehen huriha alukamaka khilafa riyad wal fasfaharu takurarwane gotuga allah subhanahu wa ta'ala sharuku rabba fa namad algon medakkani a wahakatake nunkan algon enge ehna handuma kuruma taka eya ekuga meumatuge ilum berin khasako sahabi bekanunge farapulun asfave
amale mihaku nuko du kollumun emihaku midinum beruwa hame kanikamaki namade mihaku amale nuko du kollumun hame kani midinum beruwegenda kamaki namade namaduge masale ki ogumen warabboda farwatire wanje kame sawbaki muslimaku mu'minaku allah furem gotuga iman begemwa alaku mi namaduge makkama mativerikan engun ekkiba ga ovwa namadu ala mihage maqama meduga shariatuga fennan huri dalilutaka mi ummatuge ilumeringe wahaga furutaka bala emiha muslimek gotuga hurumattaka e namadu ada kurumuga farwa kude nukuran kudakura kama vanama emiha meduga enage iman kama meduga suwalu fede fada alukame gotuga namadu efa miwani nikam ballawa algol menge tereng bain ilumberin vidal woni qur'ana sunnatuga aliga namadu ala miha nuwata namadu du kolla miha e namadu du kollani e namadaki islam diinuga rukunek kamuga ena yaqin kok kashawar kokgen hurevesme ehennama isfarwa kudakama ekuga nuwata duniyevi kommes kamegga mashghul wegen hure kamuga vies ena gastuga ena madu du kollaf kama vanama ena kafarwane islam diinun ena beru wegen dane mi algon menge tere madunu ilum berenge basfule anebba bekalun dekewda gannawa gotuga mutlaw kon eggotaka bes namadu nukura miha kafaru wegen dane bayfar namadu kofa bayfar namadu nukura miha ewani nurakkat de halatigga faharuga enai kufuruge halatan hinga dane mihin nuwata ena ki shakken neggotuga jahannamaga ena adaba kurimatlan jehene mihin ei emme luiko vidalwa be kalum wes deke wada gannawago ehen huriha rukun takal gon men balala figama wana mawes algon men na fennani dem baki yo tin rukun ei zakat kama vies roda kama vies nuwata hajju kama vies zakatu ge mana gon midennewi mudalu zakat islam dinu go rukun hame go roda ga waka gon midennewi ramadan mo go roda adi hama hemme hajjuge wahaka go midennewi komme miyeku umurun effaro miha kuladana vejjikama vanama ada koranje hajjuge wahaka mitinkanta miheku inkaru nukon ena nukuri kamuga vies ena ki kufuruge tere dana mi hinno henna masene wani bodu faafe kan aragen fa nurakka teri halatiga huri miyengai zakat enage mudalun nude miha nuwata ramadan mo roda gastuga nuhifa du kolla miha nuwata kuladana kan liuma foga hajjuga alukan ada nukura miha eka min rukunen ei diinuge rukunen nunkama nuwata wajibe nunkaman ena i'tiqad kofi kama vana mai hisabun emiha dinum beru gendana ei islami ummatuge huriha ilumeri ijma wefawa masale min rukunaka inkaru kofi kama vana mege terega namadus enas namada meduga ittafataki bain ilumeri dekewada gannawa gotuga namadu emme namade du kolla miha bas ena emani kufur wa hisabuga ena ei namade rukunek kam qabul kuramun kam ga yes anabe ilmen vidaloni farwa kudakamun bain namadu du kolla miha ena ei kande eligen kafirek kam ga nuwi namas enewani efada nurakka tari halategge miha hisabu gonme mire ya kur kollan iradu kurviya baki intin rukuna behe gotun den annare gal gonme anna homa dogare magur namaz fargon men wahaka dakkalani duaika allah subhanahu wa taala gol menni midinuge muhim rukunta dene rukunta furihama qaim qurabaikam galevun adi khasako namaduge mi alukama farwa teribe namadu furihama kurevegem wa alek gotuga allah subhanahu wa taala hadurta mahshar kureve bay gotuga gol men levevun wa akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.